Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Assalamu alaikum hurmatly Müslüman bir tuğandarım. Algaç Allah Taalaga çeksiz maktular basın, çeksiz şükürler basın. Allah Taala merimdülerin merimdüsü, ırayımdıların ırayımdısı. Allah Taala adam balasına daim, adam balası bir ilgilikке jetişin kaalayt. Adam balası baktısız bolup tozakka düşüp kalışını Allah Taala hiç kaçan kalabaydı. Adam balası bu dünyada dağı baktılуу yaşap, erten kıyamatta, ahirette dağı baktılуу olup beyişke girip Allah'ın razılığına jetiş üçün Allah Taala adam balasına köptөгөн şartları түзүп berdi. Bizge Peygamber Aleyhisselam'dı jiberdi. Eң akırkı Peygamber Muhammedun Resulullah. Kimdeki muna uşul Peygamber Aleyhisselam'a ergeship, Peygamber jaşaganda jaşay turgan bolsok, biz bu dünyada dağı jaşoobuzda baktılуу bolobuz. Bir tuğan erten kıyamatta dağı Allah'ın razılığına jetip, beyiş menen sıylanıp, Allah'ın nurlu jamalın görüp, eң baktılуу insanlardan bolobuz. Allah Taala Kur'an'da aytadi: Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Kaysel bir pende kıpınday elekten un elegende un ötötkö muna uşunday bir kiçinekey, bir közgө көрүнүп көрünmөгөн bir kıpınday жакшы iş жасаса, anın ajırı soobун alat deydi. Hurmatly Müslüman bir tuğan, Allah razı bola turgan işti жасай турган болсок, ал кичине болсун, мейли чоң болсун, аны биз тандабашыбыз керек. Sadaka 1 сом берсеңиz дагы sadaka, 1000 сом берсеңиz дагы sadaka. Бирок өзүңүздүн кудуретиңизге жараша берсеңиz, 1 сом болсо дагы Аллахтын астында миллион сомдон дагы көп болот. Эгерде бай болсоңуз, 1 сом берсеңиз, ал эч кандай болбошу мүмкүн. Бирок өзүңүздүн кудуретиңизге жараша садака бере турган болсоңуз, өзүңүздүн кудуретиңизге жараша жакшы иштерди жасай турган болсоңуз, Аллахтын астында ал сооптор эселенип сизге берилет. Урматтуу мусулман бир туган, ошондуктан айткым келет, жакшы иш жасаганда биз кичинекен, андай элекен деп эч качан өзүбүздү артка тартпайлы. Аллах Таала бардыгын көрүп турат, бардыгын таразалап турат. Ва ман я'мал мисқала зарратин шарран яра. Ал эми мунун тескерисинче, кыпындай кичинекей бир жаман иш жасай турган болсоңуз, бирөөнү ушактап кое турган болсоңуз, бирөөнүн акысына кирип кое турган болсоңуз, бир тиим болсо дагы бирөөнүн акысын жей турган болсоңуз, анын дагы азабын эртең кыяматта Аллахтын астында тартабыз. Ошондуктан адам баласы эң негизгиси жакшылык үстүндө жаралган. Биз жакшылык жасаш үчүн, жакшылыкты бөлүшүш үчүн биз жаралганбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айткан: "Хайрун нас анфау лин-нас." Адамдардын эң жакшысы ал бүтүндөй элге пайдалуусу. Урматтуу мусулман бир туган, келиңиз пайдалуу болуп жашайлы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.